Assam government itu Kuki Liberation Army pilone itu apan MOS pasal toklong le dia 2021 ani kan pasal toklong le dia ramad la tu apan ahile ta pikok la pen kem along birui amar la tu apan poisa pibom jeti poisa pibom jeti la pen ke la ke chopan hai poisa ke pige daily arniwan ke chogijun phansi ke piti amar alang litum phanno na phia bangke la ta pipede kusipu amar pressurize lo alang litum phan MOS pache tok lo MOS ta kali ko pilne agreement hai je to amahal soje tok lo constituency hini council constituency hini ke kuki mara tom phan result pulo lapen ke halada kuki welfare development council kuta selam bilo lason si alang gitu ta selam ke lata Assam government atu sik schedule teng ben ke Assam government ke selam undi lapen council a constituency ba sita ang oita Assam government ke reserve ta un reserve zeta un la tum mage ajak ko mage loting ben ajak ko mage la si sik schedule pi pupsi Assam government dum ka salam la pen nonta plain tribal a minister long si paching kitoy plain tribal a minister pulo tante la ke sik schedule lama bangalilo lagi पंचायत अलामा बांग्ला लासी असम गवर्नमेंट के क्लेम बांके सिक्स शेड्यूल एरिया अर्लोसी नॉन पंचायत नंग बीसी हाला वेलफेयर डेवलपमेंट काउंसिल पुता हाला प्लेन डिस्ट्रिक्ट बेखेले अमरी कार्बी डेवलपमेंट काउंसिल पी ने का सलाम सोन सी का सलाम लाबा के पंचायत अलो पेन सी का सलाम ला युके लगे सिक्स शेड्यूल अटेंगा लासी kuki tum apan alang litum pan an papang kirsi alang litum pan pasohi bor idek lo ni liga cinia tengke pasohi bor idek lo alang litum da nang jetan ni lipan nang jetan lo angge non alama bangge lason lo kuki tum pan NC karbi tum pan ta enpo athik thete la Assam police tumsi karbi atum hile ke ot atum a group apo silam pilepo angela tum go pache ap pache bithi lepo ai karbi pen pukiang gong pache chok pache theng pache bithi po la non council election ke do apran la son si nai claim datu non Assam government la si claim la si la solam bang ilitum karbi atum la pen kuki atum ta ceri pe menai pusi neli kuki atum manta choning rilo la pen karbi atum manta choning rilo atema la kuki pen karbi che bohong lo te che chok che theng le lo te ali ge long e elitum gali ali ge long e bongo sena tum se ali long ji non ta elitum APHLC pen BJP atum un an election hot che song lo che dan lo amat rechuang hoi ki pi ke Krishnan du pal pha bongali phansi ki pi har anut ka prek sin ang long dun aman non ke ilitum karbi atum arecho bang ke bongali si bongo senasi ilitum arecho che plang de BJP le ka hai ka li de abinong ke kacik lang make pengen tek long BJP sih hai lo setahal akam na je plan mangge bongo sena tum hai ro non na je plan la si non ta ilitum kuki pen karbi nang pa je chok po la kar Assam government tum claim le po RSS tum claim yi Assam government mane RSS tum lo claim po athik kete RAW tum ta claim yi ta thek
RAW ku raw ku du hala tum ta claim ta thek an ke ili tum phan pa je chok le po an ge la dak ka phang ho ji ga bang ge 6 schedule bang phang ho dak ko le an ge 6 schedule phang ho lo te ku ki tum si phang ho po se ta ku ki tum ta luksan po athema ku ki tum ta 6 schedule ga vedet po gen te 6 schedule la ting men si alang li tum ta regional council ke hang gen te Karbiang Long ar lu aku hala bang ge pita ki PG aron ta do hala 6 schedule la ting ben ki PG aron ta do la ke paragraph 1 pen paragraph 2 long ke tok do la ke paragraph 1 bang hello ja 7 2 long ta do along a prik ta do la bang ge regional council po bang ge seta non 6 schedule hang hodet lo te kukia tum ta regional council ta cho hang long le lu la pen 6 schedule ta vedet po non panchayat si dorong po panchayat kukia tum apang a receive son NC 6 schedule ka pi phuk account la Assam government tum ke claim la si ili tum chere nang kok hi la so la ma ba kukia tum han ta chuning ri nang ji la son ke claim ke de ja pa la hello non ne liga ni je kang tum ke la pen la so ka ma pang ke BJP la pen RSS tum do tik tu ke lai ho ya kam ke lai claim bom ko Karbia akhei ka pi vir 6 schedule ka pi vir la tu kam mang lage BJP RSS tum do tik ke lage claim bom lage claim ver po lage ha jut long le tik 6 schedule jut long Karbia det jut long le tik ke la tu ke claim bom po la tu ke thek lo ra lang lo athema hala tum sastro long si ke tok do ko man ti lage kang next soy alam ga libang monusmriti long si ke tok do ko ken te monusmriti long si tu la sidul try ka tum ke lage bamun na tum ken pa ka room sidul na ni pu si ba da ke anok sat ban si ka pe klang gen te la sila ange RSS atum si BJP phan ke kam pe claim toy non te tuliram rong hang ing tang o pu be kang tang ga ling lo lam li kang dup ne bang lo ani ke hang ting me claim long le pin lo bang RSS atum ni pu ling se alang li ke claim nang lo gen te alang li tum hai det pen non ni tum richuang hoi ta ha Krishnan du palapan chodai kok lo gen te ili tum Karbiang Long itu mari chodo tetahala ili tum mari cho phan tha thang da bang do marek ta bang lang le det lo gen te CM phan ta lang le lo alang li puji CM bang je thang la ling ta CM si hai dake ni CM si kam claim ji pu hai seta la son ga li 1995 an inkan 6 schedule paragraph 1 clause 2 along amendment act lo CDEF a clause along ajak kong ke la ke HSD minister reading sidu lagi HSD minister lagi apen governor reading pen tapon tu det si Assam government masih hodai at lo lagi 1995 an inkan lagi ASDC tu pen kasohia hot la MOU kasohia hot la na si aprang ateng galilo no na ning ka hangateng bang klemun lo ako Krishnan du pang ke neli ka chinia tenge kachinia tenge pe practically ke plan ye bang ke dak ili tuma CM ba MP MLA tum hale directly le order ke PG gali alang li ke puji ke ha Amit Shah bhansi puji Amit Shah si itu mah Chief Minister Himanto Sharma pan putuji Himanto Sharma si dak order PG dak ili tum MP MLA CM tu pan amara du bangke hala ili tum HAD Minister Bongo Sena Munir akam aning ke hangateng na si cheplang dat papik claim pa na jitake lahelo itum adet lepen Karbia ke tribal ke itum kivir ijiatim la si non ahogalang lo kopi ni ke chulong le ke chulong le penopot BJP RSS along dun lo alang litum pan choning ri lo non wang to edra itum regional party APHLC pan pang tang thura APHLC hai te tik thuke la ke ing ton elu le
John healing to như thế ton này là cái ni challenge là cái ton gì là cái là hello alam ni tung nghiệp quang tu cả đó